Khala whatsoever khala lapha sekele kumqoqo phansi kwe-transformer msawuma solo kusilinze abantu bathi awubhoboka ya sikhutha yes kumqoqo sikhuthatha by one ukuthi ngakubotshokwe boba ya singabahlathi imbhoboko nje masondo ngithi nama ngibhoboke la masondo intombi yami lolu yathi uyayathi ngiyayathi mina intombi yakho ayitshitha bekuseni coming back in the morning boka lokwakho nje kumelula kakhulu akugcine ngize ngikucabange kakhulu ngibe ngibhekele nale lokho nje kusimbulu hlukana naye nzanga yami mlahle hlukana naye nzanga yami kude nje lenye advice longanginika yona phandle kwale ikhona akhona ama-advice amaningi yibo nginike wona hayi le but inkinga yalo mete kusebente le i-advice le ngiyo le relevant kule situation le so ngifuna ngikuhlohla yona ungamane ungangi-advise yekela nje nalama-advice but nawe Darren nemvo yakho awubona ngathi iyayakha isense wena ngalonga i-relationship inyaka yi-7 ya kusho ukuthi ngingumakanika phela noma wabe ngumakanik but kayi-7 hayi why ungaphumi baba phuma singene kodwa nampela liqinisweni lonke nje ngiyayifuna le ntombi yakho phela mina ngathi masondo akurambetela mina awungene empobokweni ngingazi sicabane funza umbhoboko masondo lana nzangayifu kubhala jala ya funza umbhoboko ya mfunza wona nzana le jala yabhala la lesi bafana abadala ngathi noma lisho noma yini la but kula malanga ngibhalelwa i-ex yami na ngibhalela ithi yangikhumbula wara manje hey man yini wara phela nzangayifu ngathi angikubhale lo ungakhanga ukuthi lemvu nje ihambelana naleti mvu tabo imura isuka igwara ngiyakuba masondo kubeka ya manje bafana abadala lokungithusa kakhulu kuloku ngibhalela ko-ex yami kule nombolo yakhe kuthi profile picture manje kuyangimangalisa mina lokho cause bekuyintombatana ethanza activate nje isikhathi lesiningi manje nase kukanjena mina kuyangithusa ngathi noma ngivume noma hey masondo sinye sizathu lesenda umuntu wangafaki i-profile picture lona nje sewabalibhutse uwile she's will ya lona niyethu wena nje ungavumi baleka ngenyawo zombili cause lona she's will she's poo she's killing poo pasi uwile lona she's down lejanje lingangiphoqa nangingabuyela lapha ngoba kutawufanele ukuthi kusuka lijaha high school liye crash awubuke nje akahle kuneke ukuthi ufaru vese highway kanjani puff and pass ya uqinisile masondo ungavumi wena ngoba ngathi ukuthi mina bami bese kubangwa yini lokuthi bese sema profile picture nasebanjanja angiva ukuthi uyentelane ngoba kuchubeka ukuthi ivete nje kuba ngumumvu nje yabo akusingi sibone kusoba lijiji kanganani funza umbhoboko masondo ya sithathele imbhoboko ngayo lana nizangayivulana kubhala lijanje lithe bafana abadala ngicela kubuda ukuthi kubangwa yini ukuthi bamfu labanemali bahlale babhizi usho ukuthi lona masondo nje lona ufuna kwathi ukuthi why sine bantu labanemali sihlale sibhizi uthina uthi sinemali hayi Darren yabo sinemali awu menza ngayo yabo yalutavisa abomashonisa kabi la bahambe basihlupa la sebasihambela side inimali awu menza ngayo no imali mi ya sesibantu labanemali kenyana sesibantu labanemali ke masondo ya yona nje wena wakunene sitawubuya sikuphendvula ukuthi why sihlale esibhizi thina lesinemali sisebhizi nyalo ya funza umbhoboko masondo ushathatha lo mbhoboko ya thatha umbhoboko abe busy umflo nemali sinemali nema kodwa vele imali sato ya imali ngimvoleti nayo sitamphendula sisebhizi simnaka ya angithatha umbhoboko wegcina nzanga futhi khona khamba mina abafana abadala ngicela kubuda asifuni ukithi phela siyafuna la kathi nje uyacela kukithi sine choice ukuthi kanjani ngaloko asifuni siyafuna bantsaka base simuve manje ukuthi uthina awumuve but nje uthe bafana abadala ngicela kubuda la ukuthi after fingering usulwa ngani umuntu lona wayafuna ukucisha evidence emajida
Hey wena, awusuli loyo muntu. Awusuli leyo evidence Yes. emajiteni. Yeah. Na usuka la kuye nje uhambe uyonukisa amajita. Straight. Usakusenuka la. Wanda. Utokhona kwaThembeka. Yeah, cause evidence awuhambi uyidestroy. Uhamba udelete ama evidence. Evidence mustn't be destroyed. Ya, uhamba unukisa amajita nuka la. Utawuva ukuthi vele. Opes kwakhe. Ya, bongatuli. Ya, wona